K15! Borsa della mama Evgenija. Borsa della mama. Дай Коенич. Евгения Борса дела фала. Батка, Да, моля. човече, много смърдиш, бе. Копаш. Смърдно ли пошо? Па копаш, бе. Па колпам се и еби га, таква ми е работа, шо да правам, нали, овај? Добре, шо работиш? У циркус. Па добре, от циркус, вие сите смърдите вака. Па не знам за другите, ли, мене работата ми е таква и... Шо да Па правам? добре, шо работиш? Шо от циркус, шо? Па ја, на слонот му обришам изметото, лајната, знаеш, го зачистувам после настап. Слонът лайната. Добре, бе. Извини, вака ще се мешам пръв път те гледам. Ти вака... Убав дечко, не ми стоиш глуп, толкова не можеш нека по-културна работа да наеш? Ма шо ти е тебе, човече? Шо? Па луѓето се тепа да влезат у шоу бизнес, ја да напуштам шоу бизнес. Па ајде, молим ти се. Дај уште некој конјак, молим. K15!